Kani gade ka Pati CCTV. Hene kasngi ka arpun reu turek urisau. Ka kanhon ka berthau kerpang de kirang ba jong ka thai langkerdam constituency. Kala kan mau borom ya kajing dap khatlais nam kunthi kajing khla no menteri rang ba barem ka jilla ba bibi lingdo. Ya kajing lang ka mau borom yu ni khrau perkhat kari hu nyutram la perlong haneng gate dorbar hor pun ursla. Haka balai don lang ru ki katu ka ne kiri usain perthai pakan thup yu MLA ka nothamai constituency u ba jemeno mautho. Baru MLA ka sora constituency u ba titus khain. Bat ki wei de kiri pokmat bat nalor kiri pai ba. Lai don lang ru ki khon jong ba bibi lingdo. Bakan thup i kong ser pai len khong la baru ba kan sai em khong la. Bat ki wei de ki bahing ba sem jong ba bibi lingdo. Banane ba uli tangmo usi mensa wadu mata ubalaya klem don la jong ye kesem. Ndoni. Ge mata asmo babun ki hesma. Bun ki hesma. Babun ki election dah pisah. Dah pisah. Dia kata bangila nuna banyo yang kita kinomi hikmat kibangiyong kita ki polisi mata. Ila yo kinomi hikmat kibashiri dah pisah. Bishpetan kam dah pisah. Kata baniru mendigawi kecil kai ke mengihap menikai pada. Baladani kuah banyo kinomi hikmat. Kibadai sisa kinomi hikmat bangkit ya kariba kecai bangkit. Ini banyo kinomi hikmat kibele election dah pisah. Kejinglong kebersemur kecuali, kejinglong kebakuan kecuali. Nama ladang yang keren, agak baik dia ke politics mentah, banyak nujur, bagi puan kebakuan kalau akhir bak labak. Mencuba mundan kam pisah, agak puan election, mundan kam pisah bantian ipat bak. Andai kebangi mentah, kejing yardor. Aki imlang kesalang kesensyar kata kalau ba ila sedang berbe ya kepisah ila sedang berbe ya kesebai pada ketika ni kalau penhiardor ya kesensyar kata akan dikejelak kejut nanti haki por kejong imam beri nasrai kamlong kata kergong bat haki beriu ki ai ya kata vote kejong ki yai berpencok yang kini election babon kali nak try kita kecing ye joki yang ni ranba bat kecing long ranba kecing i kecing long nong yalang kecing i kecing smokia kecing i aku bayi dia bekerja dia berarti aku pilih bekerja steel balik se kita kini ki berpenong upat ma ban i ban ai kita kecing kersyani i bahadu ba Alpusan senam dalam MLA balangan yang ken kelung nadu senam kat nice pasan punyo na try kelak boy si sapo sa pusan senam bala long kum daw nomi kemat akan dikejelak. Kani gade ka Pati CCTV.